Awas nih, otong. Otong saha, otong amin teh kawawa. Ang kawin kita amin. Otong sih, otong. Hei, otong segala macam. Dia menaon dia amin atau cekawan. Bun, minggu harap Bapak kawalnya kumpulkan budak kabehan. Kawal Bapak anter pendaftaran pemilu ke di KPU. Lain bro, ngumpulkan budak pe uang makanan budak ya tuh panal lulus kena ke orang yo. Ayo baru uang makan mah. Atau ayah gon, ulah mikiran uang makan. Bapak mal nggak uduk, lamun can siap kalapana, gitu ba inti nama. Gampang uang makan mah. Min, dia imah aja full ya. Yang min diharap, kayak gue diberinya. Hai, ada yang itu Min. Yuk, lanjut. Coba. Wih, Min. Makanan gitu fakku amat. Ulah Iman, yang asan. Hei, aing. Ayo Iman, lanjutkan. Ayo. Iman, ayo. Astagfirullah. Ayo. Sid, mana ulah kanyahan ku jaronya, amun mana jadi tim sus Abah Haji. Weh, Abah Haji masuk ngalalorakeun ka Hansip, siap. Strategi Hansip mah pokona mah doang puak sigung. Ka ameu tapi teka dulu Hansip mah. Oh lah Sid, amun kanyahan mah mana mentak diamuk ku jaro, doang teu nyaho be jaro. Andro. Iman adar. Nan men, igun tedahar kumamin. Kunaon igun tedahar? Pan ku Bapak igun titah jadi mata-mata Haji Epul. Adar. Lain tedahar naon kitu min, tedahar naon? Andro. Insan. Oh, tersadar. Aduh, min anjing ngomong tedahar segala tersadar. Oh, aju pingsan kunan gitu min, pingsan kunan tes igun, jadi tadi majaringel kene. Bukan ani awakan ko Min. Waduh, kapuakan ku omin kapuakan. Waduh, anges kayak bapak nelpon Hansip pelanya. Waduh, Pak Haji. Jaro nelpon. Kumaha Pak Haji? Angkat, bijakeun. Ulah di tempat ngahajinya, bijakeun gitu bae. Halo, Halo, Sip. Mana di mana Sip? siapa Jaro? Keur di jalan ya Pak Jaro na ke kantor kuari. Ulah waka ke kantor Sip, ulah waka ke kantor. Teh heula teh si igun eta pingsan eta cenah kita. Tedahar cenah cek si Omin ge. Ah, kenaon? Saya tadi dinya, kenaon? Geus bawa ka dia bawa. Geus ka dicaritakeun di dieu engke. Mana hal eta teh ulah kanyawan ku Haji Beling eta. Nya. Oke siap Pak Jaro, oke. Ku Hansip ditang kadinya Pak Jaronya, tangguhan. Assalamualaikum Pak Jaro. Aduh. Atunya lagu naon mir ceng nak, we cara titajong segala. Atuh dibuka jeung eta kacamata. Beuleukukan kitu. Awak hidung mah kacamata hidung. Naon eta Bapak? Pugu batur dewan, cengnak. Dewan ti mana mah dewan? Keur dewan ge kori mah geus lain jadi dewan, geus dipecat. Geus dipecat kori mah tunggang ngagebot. Pugu hobu jaro yang selengser kula iya kumaha ieu nya ieu lajuna mana jadi tim sukses jaro belah jadi naon tah ieu geus kenapa ya ha. Oh, gitu. Oh, tenang ari kitu mah. Bapak mah pokona mah lamun meunang mah moal pohokan aja sa pokona Bapak mah. Hari sakitu ro ieu. Amin baraya ye Amin. Oh, Amin. Dulur. Oh, dulur di mana? Di Cikoret. Oh, Cikoret. Amin. Aceng jadi nya, bisi lamun aya tamu, kayak lamun aya nu nyiapkeun Bapak siap-siap lah di jeronya. Anjing dong siap. Min, Jaro ke mana? Ya anu pingsan gitu ya. Aing, masya Allah bae ngapetan bae. Anik yok, ibunya nama ina anaknya siapkan helan. Nggak siap Min, turunkan Min, bantuan Min. Disamarkeun tah, ngapetan doang.
Mana Hansip mau lobat tugas? Awas sih, otong. Awas sih, otong. Otong saha, otong amin teka wawa. Hang kawin kita amin. Otong sih, otong. Hei, otong segala macam. Ini dia mana dia amin atau cekawan? Dan sih urat. Oh berat, atuh ngomong min, amun berat menjadi tadi mau otong-otong lawan hang kawin kita amin. Woi, pendukung Abah Haji, kudu solidnya kabehan yo. Awas, awas. Bisik Abah Haji lempang, bisik kain nikom, gendeng Abah Hajinya kiri kanan. Siap? Siap, laksanakan. Next anu nih ke Abah Haji, kapan ayah si Jack? Atuh, Bang Jack, teu bisa diduga-duga yo main politik mah. Waktu nyaho bae jarot torek politik negara eta gitu-gitu ge. Bener teh Sip? Oh benar. Yo, Abah Haji jeung Daria nya ngopi 200 sewang behelanan. Siap. Yo, Hansip malah disarwakan di lebihan keamanan. geus ke di behelanan Sip. Ke encan beres ya. Mau di lebihan mah. Geus ke di behelanan. Kayak Abah Haji nutupkeun lawang heulan, urang lempang. Ke tidinya gempitnya. Abah Haji ayo. Siap. Atunya lagu naon? Iyo, oi. Oi. Hidup Haji Epul. NKRI. Harga mati. Merdeka. Merdeka. Hidup Haji Epul. Merdeka. Haji Epul. Haji Epul. Haji Epul. Ayam kawin deui, ayam kawin deui. Haji Epul. Haji Epul. Merdeka Haji Epul. Haji Epul. Haji Epul. Atuh naon dia mayungan. Tadi yo. Yo di bae di dia. Haji Epul. Haji Epul. Sebelum berangkat, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Hidup dalam jalan. Hidup dalam jalan. Hidup dalam jalan. Berangkat. Hidup dalam jalan. Berangkat. Pasukan Kalapa Ganja, pasukan Kalapa Ganja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap tenang, untuk yang boleh masuk hanya calon saja. Untuk yang pengantar tolong standby di nasi padang aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cager. Aduh, hampura itu receh. Hei, pan kieu-kieu ge calon yo. Naon mah main sumbangan segala. Aduh. Aduh, hampura Pak Haji, hampura. Hampura. Calik Pak Haji, calik. Oh. Calik dinya tah. Oke, stop. Nah, ya saya di luar bayi mah. Jaro ben masuk ke jaro mah. Teu bulurah teu menang asup itu sih. Temenang khusus jaro. Mah. Geus nama di DB. Nya be calik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paran sehat. Alhamdulillah Pak Haji. Ampurannya. Pak Jaro, calik Pak Jaro. Berhubung ia calonnya saya hadir kabeh dua-dua nanya, orang acara langsung dimulai bae ya. Siap Pak Jaro? Mohon Pak MJ, mohon. Oh, Mohon, DJ, pangkat mah Haji. mohon. Sebelum ke peraturan yang namanya pemilihan ya, pengocokan nomor, kita di sini ada peraturan. Peraturannya itu harus bisa azan. Betul itu Pak? Betul. Bisa ajan. Siap Pak MJ, siap. Lain ya adanan ya, bebas apa kumaha ya? Nek adan kumaha logapna ya. Emang eta ro ada naya versian gitu ngarang be ngataprak Atau aya Ji, pan lain-lain lagam, nek subuh lain, lagam dohor lain, pan kitu. oh baru ngari Kudu ecengkokan, lain lagu bae, adan ge sarua, kudu disenikeun. Belum ke tes azan, masing-masing tim harus mengetes speaker masing-masing ya. Mulai dari Pak Haji Epul. mohon kini panggil heula ieu na ya mana ya Cek. Harus Pak Mandi ya.
Cek, 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 cek. Oh, masih bagus. Dari tim Pak Jaro, dipersilahkan. Min, amin. Adik aceng nak. Ano? Amin ngetes mic, Min, tes mic. Non Pak Jaro, malah jualan es yo. Nggak sudah penting mah enak PMJ. Nek es tanik cendol salah laju nama. Nah, silakan Pak Jipul. Bagian adan. Mohon. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayo, giliran Jaro Tereng. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Pak Alon, mohon dikocok ya buat ini. Ya, beberapa calon. Ya, Ambil. ambil. Lemon hidup membuat kita tersenyum. Lemon hidup membuat kita bahagia. Jasin Jaro Hansi